West Bengal da bot thadanaringai manungda CICF na kapada mari sire. Irang thokpada sahi taranipan gi voter amasu sire. West Bengal ge Kuch Behar district ki manungchana laiba polling station amada ngasi bot thadanaringai manungda Central Industrial Security Force CICF ke personnel singna nongmai kapada yamdrabada miyoi mari sire haire. CICF ke official singna phongdorokpagi matungin na Sital Kusi area da bot thadanaringai manungda mafam aduge miyoi kharana security personnel sing adudage namduna nongmai munnaba honarakpadage thogdok adu thokibani haike. Marak asida thogdok asigi matangda Election Commission of India na marik sumba report ama pikhalaknaba order tawkhre haire. Nakala maromda mari suba phase ki oina ngasi date asida pangthokliba general election asida assembly constituency nifuga marida voter sing na bot thadanari. Election asida Trinamool Congress amadi BJP ge marakta laingaki sakti painabagidamak center gi lusingba kaya yauna akanba mawongda bot khomna khibane. Marak asida Kuch Behar ge Satal Kuchi assembly constituency da voter singi marakta irang thoglakpadage bot thadanabagidamak queue lep kiba chahi taranipan ge ahanba voter ama sire. Miyoi kayana asok apan nangkhre thogdok adugi matangda opposition amade ruling gi marakta amana amada maral thangjinare. Lai haraubagi thoramda kanglon kaina chatharuba tangkhul amade nurabe laibungda sangba athingba thamkhre. Sambram maning lekai da pangthokiba lai haraubagi thoramge manungchanna tang tarukta tangkhul amade nurabi anina miyamna yengbada phajaroidaba thawong chathabagi damak matam kaktana laibung khudingmakta athingba thamle haina umang lai kanba apunba lupke convener mutum maniton na phongdokre. Ngasi konung mamangda leiba ukalgi office na pangthokiba paugi miphamda mutum maniton na hai tangkhul saba amade nurabi sabe anina lai haraubagi kanglon gi wangmada sathakiba thawong social media da viral oirakhe. Madudage ukalna kadaida haraukibano amade kana kanano haiba khangdoknaba thigattuna lakhibani thigatpa asida sathakiba thawong adu tangkhul saba amade nurabi sakhibe anina angam tanaba muknaba thorakpadage thogdok adu thokibani haiba khangba ngamle. Hiram asiga mari leinana ngasi herikon kimax usil ukal yauna ima maibi singa punna miphamama pangthoktuna kupna khanakhe. Maduda maiba maibi singna kanglon kaina thabak tawrakpada makhoigi mathakta laukhatpam thokpa thabak laukhatnaba 2009 dage 2019 fauba leptana chatharaga lakpa mera mifamgi matungin makhoi anibu laibung singda sanghandanaba warep laukibane. Masida tangkhul saba amade nurabi sabi anina makha tana athingba sigi mayokta thabak chathaba yaroi haikhi. Mahakna makha tana hai lai haraubagi fajaraba masat asibu maiba maibe tangkhul saba nurabi sabi natraga lai harauba yengliba miyoina oirabasu masak thiyanaba thawong amata chathabiganu. Amaromda lai haraubada kanglon kaina thabak tawre haiduna social media da saithorakpa asina sumthoknaba tanja amade pi adubu hana hekta social media da saithorakpa asina lai haraubagi masak ase miyamda lana uhanabagi masak ama oi. Maram asina kanglon kaina kanagumba miyoi singna chathaba yaurabasu ukalda hana takpirau madugi matungina ukal nasu kanglon kaina tawriba miyoi sing adugi mathakta mitjeng sangani haikhe. Delhi gi school college sing covid ki case khangen hengalakpadage matam kaktana suti laukthokre. Laibak asigi oina Maharashtra gi hek mathangda national capital region Delhi da itha thajadana coronavirus ki case khangen hengalakhibaga loinana case hengalakliba sigi yenglaga Delhi gi school college sing union territory asigi chief minister Arvind Kejriwal na matam kaktana suti thadokle haina official oina laukthokre. Delhi yauna laibak asida state amasung union territory ayamba covid ki web khangwang wangkhalakpana maram oiraga night curfew amade total shutdown gi athingba thamlakpagi wafam Delhi ge Aam Aadmi Party AAP sarkar na lumna laubaga loinana state government ki maikeidage educational institute pumnamak matam kaktana thingnaba akhanaba khongthang asi laukhalakpani haire. Union territory asige mahi tampham singda secondary board na lauba parikya singi yenglaga class 9 amasung 12 natana atai class sing sarkar gi akanba section thorang makhada suspend tawduna lakhraba matungda
क्लास पुलप ओइना सुटी थादोकपगी खोंथांग लौखटनबा कैबिनेट के इमरजेंसी मिफमदा वारेप ओइना लौखरे हाइना चीफ मिनिस्टर ना पाउमिसिंगदा फोंदोखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह याउना पॉलिटिशियन कयाना इलेक्शन रैली वांगांगबदा फेस मास्क उपतना लाकपा मियोई लिसिंग चा कया ओमसिनबगी फल ओइना सयोल असिदा कोविड की लाइना संदोरकपगी चांग वांखलकपनी हाइना केजरीवाल ना पाउदमखे केस अयाम्बा लैवाक असिगी फाइनेंशियल कैपिटल सु ओइरिबा मियाम तिनबा मुंबई दगी लाखिबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना पाउमिसिंगदा खंगनखे यादा अनौबा कोविड केस लाख अमगा लिसिंग निफु मंगा थेंगनरे लैवाक असिदा नोंगमा कांगदना कोविड 19 केस लिसिंग ना खुजिंग ओइदुना हेंगलकलिबा सिगा मरी लैनना मियामना कोविड 19 गे प्रोटोकॉल नागना चटपिनबा सेंटर ना अपील तौखरे अमरोमदा हौखिबा पुंग कुन मरीदा लाइना असिना नाबा मियोय लाख अमगा लिसिंग निफु मंगा थेंगनरे हौजिक फावबदा लाइना असिना नाबा लैवाक असिगी ओइना क्रोर अमगा लाख 39 हेले एक्टिव केसु लाख 10 हेनख्रे सिखिबा मसिंगना लाख अमगा लिसिंग होमपुनिपान चामरी 13 ने नाबदगी फरकपना क्रोर अमगा लाख 19 हेले हाइना यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ना फोंदोकले अमरोमदा इंडिया दा हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज क्रोर 10 हेना कापथोखरे लियोनेल मेसी बारका दा कयाम कुइना लैखिगदगे तंबा ngamdre लाखलिबा थांगजा नुमिता लियोनेल मेसी ना बार्सिलोना दा महाकी अरोइबा मैच साननबा थौरांग तौरे रोनाल्ड कोमेन गे लमजिंग मखादा बार्सिलोना ना रियल मैड्रिड पु माइथिबा पीरगा ला लिगा गे टॉप स्पॉट लौनबा पांदम थमले फेब्रुआरी थादा ला लिगा गी सीजन हौरकपदा एथलेटिको मैड्रिड ना पॉइंट 10 मांगजिल थारगा चलंबा अदु हौखिबा मैच खरदा एथलेटिको ना मनिंगदा कुमथरकपा बार्सिलोना ना ममांगदा काखलकबना हौजिकते ला लिगा गी टाइटल लौबगे थाकता बार्सिलोना लैरे बार्सिलोना ना माई पाकपा हाइबसे क्लब असिना अनौबा प्रेसिडेंट खनबा अमदे क्लब असिगी फिबम करंबा पोजीशन दा लैबगे हाइबा तंबा ngamdana लैबा मरक्ता मसागी फिबम चेसिल हन्नबा ख्वाइदगी मरु ओइबा माई पाकपो ओइगदौरे हानगी प्रेसिडेंट जोसेफ मारिया बार्टिमियो गी महुत क्लब असिगी अनौबा प्रेसिडेंट ओइना जॉन लापोतारा खनख्रबा मतुंगदा मेसी गी ओइना चाही असिगी ऑगस्ट थादगी दे महाकना क्लब असि थादोक्तुना चटपदा अथिंगबा लैररोय महाकी क्लब असिदा सानबगी कंट्रैक्ट की मतम लोइरगने मरक असिदा बार्सिलोना ना मेसीबु महाकी कंट्रैक्ट की मतम लोइद्रिंगै नौना कंट्रैक्ट मखा सांगथनबा थौरांग तौबा लैत्रे अनौबा प्रेसिडेंट लापोत्रोगी माइकैदगे मेसीबु मखा ताना बार्सिलोना दा थंबा पांबगी वाफम ममांगदा फोंदोकपा लैख्रगसु हौजिक फावबगीदे थबक ओइना मेसीबु क्लब असिदा थमनबा पाइखतपा लैत्रे मरक असिदा एथलेटिक बिलबाओबु कोपा डेल रेगे फाइनल दा माइथिबा पीबा नत्रगा रियल मैड्रिड अमदे एथलेटिको अनिगी मरक्तगे अमबु ला लिगा गे फाइनल दा माइथिबा पीरमलगा मेसीना बार्सिलोना दगी थोकपा पामले सही 13 की मतुंग मेसी गी ओइना थांगजा नुमिता सानागदौरिबा बार्सिलोना गी मैच असे यामना मरु ओइबा मैच अमा ओइरे हौजिकती ममांगदा लैरंबा नुंगाइतबा कया अदु मेसी दगी मांगखिदुना लाकदौरिबा मैच असिदा बार्सिलोना बु माइ पागहन्नबा पांदमदा मिजेंग थंबा हौख्रे कोमेन गी माइकैदगेदे मेसी बु मखाताना बार्सिलोना दा लैथहन्नबा चाही असिगे फेब्रुआरी दा हाइखिबा लैखे मेसी ना करी फिरेप लौरकदगे हाइबदुदे तंबा ngamdana लैरे बार्सिलोना गी वाफम तोंगाना थमख्रगा एथलेटिको गी ओइनदे लाक्लिबा नोमाइजिंग नुमित्ता रियल बेटिस का सानबा मतमदा अमुखन्ना टेबल की मकोकता काखटपगे खुदोंग चाबा अमा फंगदौरे अदुबु रियल बेटिस पु थोइनबा होनबदा एथलेटिकोना मसिगी स्टार प्लेयर अने लुइस सुआरेस अमसुंग मार्कोस लेरेंटी अने याउदना सानगदौरे प्लेयर अनी असी ममांगी मैचता सस्पेंड तौखिबदगे सानबा असी याउबा फंगलोइदौरिबने मरीसुबा मफमदा लैरिबा सेविलागे ओइना अवे मैच ओइना केल्टा बिकोगा निंगथौकाबदा सानगदौरे।